Mundukide Fundazioak emandako aukera hau Mozambikea etorri eta beraiek egiten dituzten proiektuk ezagutzea oso positibo bezala baloratzen dut, bai pertsonalki, zeren guk azken baten imaginatu daikeu Mozambike zer dan, Afrika zer dan, pobrezia zer dan, baina gero berta etorri eta in situ ikustea hemen Niasako nekazari nola bizi dien, oso aberasgarri gogorra, baina aberasgarri izan da, bai pertsonalki, eta nik uste baita ere aurrerantzen profesionalki hau ezagutu izanak asko balioko ditela. Mozambikeko bidai honetatik bi gauza eramaten ditut. Alde batetik pertsonala, beste errealitatea ikustean, beste gauzak beste modu baten baloratzeko aukera ikusten dut. Gauza dauken importantzia erlatibizatzen eta hori da pixkat gehien eramaten duten hemendik pertsonalmente. Eta beste alde batetik ikusi dut gertutik Mundukideen proiektua, gauzak itxeko moduak, hemen eta ikusi zelan lehenengo errealitate hau ezagutu inbidala eta hori oso ondo itzen da Mundukide, lehenengo errealitate hau ezagutu eta abiapuntu hori hartuta proiektua garatzen dago eta hori oso importantea pentsa da jat. La valoración que hago de este viaje es que me ha parecido impresionante. Pensé que conocía lo que Mundukide hacía en África, pero es que hay que venir a verlo, ¿no? La labor de los cooperantes es impresionante, es grande porque los pueblos de Mozambique son pobres, pero especialmente los pueblos de Niassa son pobres y se conforman con cubrir sus necesidades básicas. El hecho que los cooperantes estén ayudándoles a cultivar las tierras y a sacar un plus para poder comprarse un colchón o unas cucharas para comer, me parece muy significativo. Es que es necesario que vengamos aquí a verlo para seguir manteniendo la ayuda que está aportando Mundukide. Guk lehen elkartean bagaukan proiektuan informazioa asko esplikatu zaigulako zer egiten ari ziren hemen, baina bertan ikusi beste gauza bada. Eta bertan ikusi dugu hemen dagoela benetako proiektua, benetako garapenerako proiektua. Eta hori gainera parametro enpresarialak sartuta proiektu honetan. Hemen azkenean errentagarritasuna neurtzen den proiektua. Orduan, nik ikusi dudana izan da, guk ematen ditugun diruak ondo erabilita daudela eta hemen oso austeridadea handiarekin jokatzen dela eta txakur txiki guztiak benetan ondo erabiliak daudela. Bidai honek eragizten bizi eraizten sentipenak die oso alde handixe dauela gu bizigiaren lekutik ona. Baina gainera etorri barik ikusi barik gertutik ezin zeike imaginau zelako franja handixe dauen edozein gauzatan. Hemengo personak oso egoera basikuen bizi die. Poltsikuen igual diru ipestauen erabiltzen jentie, ezta? Euren inguruak, euren ekosistemak, euren naturak emundako aberastasunakin edo bizi die, ezta? O trabalho da Mundukide é muito valorizado pelos produtores. Eles estão a gostar muito porque as culturas que a Mundukide está a implementar são culturas de rendimento e com os produtores conseguem ganhar muito dinheiro e estão a gostar. Há 3 anos que eu já estou na Mundukide, alguma coisa está a mudar. Eu fui pescador, fui produtor, mas agora já estou a ter mais sonhos de produzir, de ter algumas coisas e estou a rogar trabalhar mais para frente com a Mundukide. Creo que hemos hecho un trabajo bonito, trabajando con muchos productores
que productores que nos conocían y que todavía, o sea, me llaman y nos saludan y como la familia, ¿sí? Una familia muy larga, ¿no? Y bueno, creo que pues les hemos ayudado, ¿no? Hemos ayudado, son gente muy pobre, ¿no? Hasta después de tanto tiempo me sigue costando, ¿no? De hacerme la idea de lo pobres que son. Pero bueno, por lo menos con esas huertas, con esas producciones, pues les ha ayudado, ¿no? Les ha ayudado bastante y bueno, y siguen, ¿no? Ahí siguen produciendo y bueno, creo que es un trabajo gratificante en ese sentido porque ellos lo agradecen, ¿no? Entonces, bueno, eso anima, ¿no? Anima. Mundukide Fundazioak hemen egiten duen lana benetan eraginkorra iruditu zait, alde batetik epe luzerako proiektu badalako, beste batetik hemen dauden kooperantek benetan sinisten dutenak eta benetan lan egiten dutenak dielako, eta gero baita ere ikustea hemen bertan nekazarikin proiektu honek lagundu dien nekazarekin egonda benetan eskertuta daudela. Eta azken gauza bat, proiektu honekin, Mundukide Fundazioen lagunekin aholkularitza ematen die, baina etorkizun baten behaiek autonomo inon beharri gabe izateko gaitasunak ematen dizki azken baten. Bueno, nik izango nauke herrialde hau hemen ikusten dira behar asko daudela. Eta herri hau garatzeko gauza asko egin behar direla. Eta herri bate garapena ikusten da bere irakaskuntzan, bere osasun sisteman, eta bere buru jabetasunean ere bai, ezta. Baina horretako hori egiteko aurretik eman behar dira pausuak. Eta nekazaritza garatzea da beharrezkoa. Hori egiten ez bada, besteak ez dira ondoren etorriko. Pues efectivamente la difusión en las cooperativas es necesaria, pero además es que no solamente se tiene que hacer a nivel de, bueno, pues una junta, un vídeo, no. Yo creo que se tiene que hacer a nivel mucho más bajo, que se extienda abajo, que además esté disponible en la web cercana de cualquier trabajador, que la pueda disponer pues, para compartirla con su familia, que la pueda disponer para compartirla un día que se van a cenar en el Choco con sus amigos, porque te acerca la sociedad y te pone un poco en tu sitio. Oso importantea pentsagan Mundukidek itzen duen proiektua apoiatzea, ikuste dutelako benetan jendean inpaktu positiboa dabiela eukitzen. Benetan euren bizitzako kalitatea laguntzen dagoelako hobetzen. Bueno, ni posi noia, zegatik lehen urrindik ikusten genuen gauzak, bertan ikusi ditugula, eta bertan ikusi gauzak ez direla berdinak. Ikusi genezake fotografia asko, ikusi genezake bideo asko, eta hartu genezake esplikazio asko. Baina bertatik ikusten dienien gauzak desberdinak dira. Eta nik uste dut, niretzako orain izango neuke beharrak hemen daudela. Jentean beharrak ikusi ditugula. Eta nola bizidan jentea ikusi dugula. Eta muturreko pobrezian dagoen jentea hori garatzeko, ahalegin guztiak egin behar ditugula. Bidaia hau eta gero dauketen sentipena da, esan behar dut hasiera baten oso gogorra zaitela. Handik etorri eta bapaten errealitate honekin topatzea imaginatu deikeu, baina gero bertan ikustea oso gogorra zait. Eta ematen duten sentimendu da baita, nik uste guztiok pasa behar genukela, ze askotan ez jakintasunetik hitz egiten dugu Afrikai buruz, baina nik uste guztiok pasa behar genukela eta benetan Afrikako olako zonalde pobrek ezagutu.